Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Bibi Amet Channel. Yuk ikutin video ya teman-teman. Nih mencari teman-teman di pohon pisang teman-teman. Batu-batuannya banyak sekali teman-teman. Wow. Ada apa ya? Di sini teman-teman. Wow, di sini ada upin teman-teman. Wow. Kita ambil teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa itu teman-teman di sini. Wow, di sini ada emas ya teman-teman. Wow, wah itu ada lagi teman-teman. Ada Mickey Mouse teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow. Oh, kita taruh sini teman-teman. Nah, kita cari lagi ada apa ya teman-teman di sini? Ada apa ya? Di sini ada apa ya? Wow, di sini ada mobil teman-teman. Wow, ada yang warna kuning, merah. Wow, teman-teman. Ada warna hijau sama biru teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wow. Kita taruh sini teman-teman. Wow. Kita cari lagi ada apa ya? Wow, di sini ada Popit teman-teman. Wow, ada Popit penjaga Squid Game teman-teman. Sama Popit kuda apa nih? Kita cari lagi. Wow, di sini ada. Itu teman-teman ada ondel-ondel teman-teman. Wow, sama ondel pocong teman-teman. Wow, kita ambil itu teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman di sini? Ada apa ya? Wow, di sini ada boneka Squid Game sama boneka Boba teman-teman. Wow, kita ambil itu teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Dadah teman-teman, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa, dadah.